Shubor nakaslem jong unongsan hima. Iwan nagsujuk ng basnong riboy. Isngog ba ni Devan ay go sport yo ba kung neu grieu lalan yala de isngog wo doi tirap sing ba ar jong ni kapatang momenta. To bom kersan yang ba kung ni isu la de grieu la yap ke jing tiklam. Mesin jong ni jong basnong riboy ni semula dan ba go sport lang. Yo nakata daw ni wan mitas sport. Ubat kung ay ka Chairman nagsujuk basnong. itu kuwi ka rubar kelawan ke balik ki wan mata din stayo ki kuwi ki depan lut Mi imday man le som set Europe ni isu ni smo bang ye perkajanai yang wat itu susah. Adin bang ya ter ya Taiwan ismo bang le hok ni bang macam. itu kuno marka sarkar du menta ka empat aktini ya lala ya stayo Nak kita tahu iwan mentaski bang government ni kam dei bin chip sting ini kam pai ba baro ulai ki ulai eksan don su ka sor don su don sor lai mi baro ikan tu government ba la da galong kulung noru kadai bang khot sagami jong jingran ba jing kwa jong ni jing ketu jong ni galong ba jing kwa jong babon pelang baro galong ba dei ban bu ya ki middleman dei bang khot ba direct to chief minister ba dan tang ba la da galong kam long intit rei sisen la kiu garing kau mut ba jing ile kadai ban don ba job karam intit rei ba jing kran kadai ban don ai bakat tan bang ikran skam uji kran baro ha kami jong jing kran lang bau siam kan poi sa song kan menta pin khot individual man mi pongla ben sim station le ba khotไป direct to siam sama demu ben sim na ba nak ta daw itu tu government ba lak no pada ban ikram wan hang ni na kono party ikram support ya party rei yang hang dong rem bangi support ya issue bat kanong rem jong breu ba he justify kan lo yang ni jingdawai terus berbegelai terus kasong hok ni mla kan lan ni kata amar ba as per the population ngila bot ngila kiu ambot then ray yak jinet kitnat baro ibu aging start ng government but de bandon illegal export di banyo sai tola da kamlong mentaro ray kajing dawa gade kosong nya bangila dei hok banyo kambot ya jadi ibat makanya jingong naman government ga du menta kampat man hajing idei gani ikan turu ngadu ke MLA jong gore boy bi gani sanmut idon ikan tu ikiru ide ban kren ban mi sekmat ban support ke gani isu ya ke jinglong ke jing bomlong ya ke tangim la ban ok konggi du ban ba dari ke mangitep ba ke gopor ni baro kan song government laga government ka mon ngam kan don ka possibility kayak ke jingi jupi ladang imla ban ki menta rinsen posnam kambun pai garo na kambun pai kusi kan ai ke kita ya no wat mentar ngala cross ya ke sau kap saulak dia mentar perkat pi adin sistem muslim kan nolak so ni ba ke bomut ba ke jingi ter la long ka jing no tarajor ka sa papalat ni ke bomut pagi ke baniap long wadon kun hi baro ngi don kun kiti ni ha perkat ke lawai jing kun kiti mentang i don takat ni la sai ngin tang poi so gi ar pulak ilai pulak isikror mono ba amante rei ke bang dawa hi sai sien ni ke government long ba lag no ke dei ban sin initiative ban khot no mardor ya jing kran mentangi la iba donu em rin po ada dawa lili yang 100% ni lili dawa gi ong ba ai 100% yu kasi maduna no yo general marbelin pun yu general garong inong ta garo madio so ko rei ni gide ki ke 100% tak ko mo ada ngi diga keren ni ta lili la lo jangai in rei illegal export the government ka tik ampal ya kai